Good morning guys, it's me Binong Kiri and you're watching on my YouTube channel that is Binong Kiri Explorer Vlog. Lasi donatum lake banghem kalilo lake nili hemamatlo lang tha donatum jotayan ta inglum edlo nili ke mahu tu haglo adap thur plut penamat lang playing tir. Masih rumar lo anta lang nang lelo masih nonta aku alang nang kechat pusonte aku arlu si lang kili tupo lang tha. First time lo dak ni hemlong an langkang lum ki. Apen anung ta nampak lang pudai lang dunga dai dan tu. Jo nili hemanung lo laki. Menti tong ke sanji ni nang thithi chet pulonte arlu si lang ki dotupu. Pukuri lo lapuke pukurian teng back at lo. Lake Donkamokam Area lo. Pan kriya rong kai ki pen lang inglum le towar lo. Pini ke lang inglum choklo la towar an tayo. Lang thiu an di donatum lang tha lake Donkamokam pen buthalang suka chileng atwar lo pan kriya rong pe dimlong lo lake ajo malum sebet apor arwi ki jang pen la ana langkit ki lasi donatum nang litum jong sinili channel subscribe ik elang pronti subscribe ik back today. Yang ali bode mar yang cuma. Upu. Ya mata inglum at lo. Dak pen non nili langhan damji langhan tanang paklang. Ang paklang today dan pinang lang din day. Adak talap pura di malong an ki inglum at lo. Kung don an do lang. Okay rong lan lang ka. First time lo ka. Lang tha donatum la ke langhan po di malong lo phan kir arong pen la punang parchet lonte langhan po dim si pupo. Kai ke lang thistami la an inglum sai an ke ave sitami pining bang ke lang inglum sai sinang mandet lo malum swet ajo por arvi ki jang la an lang hit he mang hum me lang tha lang the o andi